Molitva ne samo da očišćuje grehe, već od nas goni i velike opasnosti. Car i prorok divni David izbegao je veći broj teških ratnih sukoba blagodareći molitvi, noseći pred svojom vojskom isključivo to oružje, molitvu, i obezbeđujući na taj način svojim vojnicima mirnu i bezbolnu pobedu. Drugi carevi su naravno svoju nadu na pobedu polagali u iskustvu i veštinu svojih vojskovođa, kao i u tačnost svojih strelaca i u snagu teško naoružanih vojnika i u brzinu konjice. A veliki David je ukrepljavao svoju vojsku svetim molitvama i nije nimalo mario za oholost vojskovođa, četovođa i predvodnika konjičkih i nije zbirao bogatstvo i nije se uzdao u zemaljsko oružje, već je sa neba dobijao božansko sve oružje. Božanska molitva je uistinu nebesko sve oružje i jedino ona može bezbedno štititi one koji se uzdaju u Boga. Prizor neprijateljske vojske, hrabrost protivnika i mnogo šta drugo često znaju da obesnaže i snagu teško naoružanih vojnika, i njihovo znanje i iskustvo strelaca, i njihovu spretnost. A molitva je nepobedivo oružje i obećavajuće zaštitno sredstvo, koje podjednako odgoni i jednoga i bezbrojno mnoštvo neprijateljskih vojnika. Tako je i divni David, ne oružjem i ne mačem, već molitvama pobedio Golijata kada je ovaj napao poput kakvog strašnog demona. U istoj meri u kojoj molitva za careve predstavlja snažno oružje u bojevima, ona i za nas predstavlja snažno oružje za borbu protiv demona.